Hello gagayam na imbag nga oras yu amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Itagon daw ay masagutan kayo itagsasaro naman na drama. A part 36 compilation, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Manipod ka ni Kabsat Isko, saan napod na nagantintay patangatang ita. Kastoy man di ko na ni Kabsat Isko. Dirma ng biyanang. Ada ka kay suna nga anak mi, iti asawa, kat nangato terapaap ko para kankwana. Ti kayat ko agbalin to a nurse. Uray nang ina ti mabayadan iti dayta, ikarigatak, basta makalpas iti panagadal na, kat mayaon na kami iti kinarigat ti panagbiag. Rogyak man nga rod, ti agsalaysan. Nanang, sa anak sa nga agiskwelan, marigatan na ka talaga. Apay, no padasampay uray may sala a semestre, anak ko. Pampanunutom lang amin anarigat, iso akasta. Marigatan na ka talaga, nanang. Idinto pa high school akit narigatan nak. Namin ano ka nagdubli. Nasyan la siguro dagiti maistrak kanya isong impasadak. Ay, alangarod narigat mo't no pilitan da ka. No talaga adi mo kabailan. Tano agiskwela ka kuma, kat dublyan mi kinitatang mo ti panaggagat mi. Uray narigat ti panagbiag tayo, kabailan da ka apagadalan. No lakit di ta interesado ka nga agiskwela, anak ko. Interesado ak nanang, iso nalaang ta talaga ajak kabailan. Nakapoy ti ulo. Anya jay ko nam Leonor. Di ka nag-eskwela ko nam. Marigatan ak tatang, agtrabaho ak laangan. Ay saan na mabalay? Amok asadot mo lang dayta. Agmay-may sa ka nga anak may. Kalpasan na saan ka makaadal. Kasano tayo laangan nga no di ka ag-eskwela. Kasano nga raw amayaon na kami iti kinarigat ti panagbi. Di mo pilitan no talaga adi na kayat lakay. Tanarigat mo't. Di mo panoy-noyan ta anak mo, Rosa. Alukuyam kit di nga giskwela Tapno pumintas to matibiyag na. Titama nagitay kakaanakam. Naka-eskwela da amin. Kan ore nagiti anak nagiti kakalugaran tayo, nakaadal da amin. Nakaadal da nga agpaysuang, kadwan namat kadakwada ti awan trabaho na tatang. Wen tasadot damat ngagtrabaho. Iso ano si ka, numakalpas kay ti panagadal mo. Ipakat mo adagaws. Ang trabaho ka, tapno bumaknang ka. Tatang, Agsagana ka, ag-enroll ka ninton o may asirek. awan mo lang ti amo ka kurso ay enroll ko. Siyaks di mangibagay ti kurso ay enroll mo. Apay, no pag ginanain tapay ti anak talakay. Uray makatawon laeng. Tapag pampanunutan na no anyan to a kurso ti alaan na. Kanon to pa'y makagradwar ngay, no aginanapay laang. Sayang titawain. Anya ko maakurso ti enroll ni Leonor Isko. Pangalag ti kinaners. Anya, ay sus, kabailan na nga ta. Kabailan na? Asaan na nga minti utek na Pampanunutan ng tumot adi nakabailan, di pumaysaw. Kun maysa, nagastos day ta a kurso. Marigatan talakit di lakay. Kat aramidin ta ti amin nakabailan ta. Basta makarturpos ti anak ta. May remedyaw ti kwarta. Nalakalang day ta. Siyak ti makaamaw bakay. Ay, alangano nakdita Isko. Amangan no saan akabailan ni Leonor ti kinaners. Saan apanang tagibasit ijay anak ta. Ngamamuta mo ti pagpatinggaan ti kabailan na. Si ka nga minti malaan na kahit ta nakapoy ti pakinakamaw. Lakay. Apalak jay anak ti kabsat kaw. Nagpintasan ti biyag na ita. Inyaon na pa yun iti kinarigat ti panagbiag na iti dadakil na. Naggasat nga raw jay kabagis kaw. Ta adda anak na a nurse ija brown. Agasam. Di ko pa yung nakabagis ka no mapanda makichinda. Ken no mapanda makimiting iti senior, di ko chidan.
Doon, kan dunyadan nga gasawa. Sa mayat ni nurse nga ala ni Leonor, tapno agabrod tumay. Kasaritam to na imbagjay anak mo. Ngam no talaga adin akayat, di mo pilitan. Basta siyak ti masuraut. No anya ti desisyon kaw, isaw ti matungpal. Leonor, maudain asalunsun ko na ito'y ken ka. Ketikayat kaw, wenlaeng ti sungbat mao. Tatang, Ag-eskwela ka, wenlaeng ti kayat ko asungbat. ha? Ag-eskwela ka, Marigatan akmat, tatang. wenlaeng ti kayat ko asungbat. Ag-eskwela ka, wenno saan. Kat, wanan ang arod. Ngam kasanon no marigatan kat mabagsakak. Apay, itulok mo nga raw. No kasapulan nga kopya ka, aramidem. Kopya, nagiti ka adalam, no examen kayaw. Tapno saan ka mabagsak. Tatang, Kandi mo nga min pampanunutan ti kinakulnet ti ulam. Panunutam analaing ka. Kabalak, kunam. Ala, agsagana ka nga raw, ta ag-enroll kan. Tanay, panagi-enrollan. no kasta. Kinaners matalaan ni Leonor kabagays. Wine ka ba guys? Ta umapal kanu ngamin iti anak mo a nurse nga adda ijay abroad. Kayat nakanumag ti bumaknang. Kayat na kami kanumag ayaon iti kinarigat. Ay, kamayat nga rod ano kasta, tanay, ang may sa nga anak yun ni Leonor. Isulaan ti mabalin na makatulong to kada kayo kan ni Ipag. Wen isulaang ang tinamnama tapno bumaknang kami. Iso nga aramiden mi mo't amin na kabaalan mi kanibakad. Tapno mapagadal mi jay anak may kabagais. Wen talaga kasta. Naimbag tulan no makalpas ni Leonor iti panagadal na. Ag-relax kayon tumuten, tawan tun ti panunutan nyo paggastusan nyo. Nay, nagsapa ka mo tayo na mapanidibangkag mo para iskaw. Ay, way, pari Mariaw, tanay. Agmulak man iti ado anatang. Ay, naggagat ka launay, paray. Di ka unay agpabaknang. Ay, masapol nga gagatak. Tanay, agadal jay anak ko iti kinaners, paray. May santon aners jay anak kao. Agaburtaw, kat agsweldon to iti dolyares. Ha, ni Leonor. Di mo't nagdubli-dublay, di agis-eskwela jay anak mau. Awan na ta, agkaralangan nga miniday. No saan ko maanaglanglangan, saan ko maanagdubli Gasla gamin na na kay baga, medyo nakapoy sa kanoy si pagadalan na. Nasaan na kano nagiti maestra na iso nga impasada. Ay tismoso kamot anya, paray. Ha? Tila pakibibiyangam. Kan palso na ita adamag. Sana nakapoy jay anak kaw. Nalayang tupay. Managbabain lang. Isa di na may pakat ti kinalaing na. Ay, kastaya. Si Kangay. Jay anak mau, anyat korso na. Kinamaestra, paray. Ay, kinamaestra. Nabakbak ng tungaron jay anak ko. Ngam ti anak mau. Tagbalin to ang nurse jay anak kaw. Ag nurse taw ija brown. Tapno sigurado anak kel ti sweldo na ijay. Sige pare, labasan kan. Bagbagaan yung tuman ni tatang nanang. Apay aya anak ko. Ipalpalastog na kadagiti kalugaran tayo amay saak to kano a nurse. Di pa ilan ng rugrug iti klase. Kastanti ibagbaga na. Ay, wun nga rod. Day tamot ti dilawak ijay amam. Adda palpalangwad na. Uray ko mano saan na kamapilpilitan la iti dayja a kurso. Sigurado ang marigatan nanang. Ay, katdo talaga adi mo kabaulaan. Di mo pilitan, anak ko. Ngamno ngay mga lakalaangan iti sabali a kursa. Jakam mo? Mabutengak lang amin ka ni tatang isuawan kinunkunak. Ngam kinapudno na. Kontra itiriknak ti kayat na amapasamak.
Amok ti pagpatinggaan ti kabaalak nanang. Ala, padasampay laeng anak ko. Anyat amom, amangan no narigat ko nam, ngam ka ba alamot gayam? Agabang akiti pag naada kiti sentro tatang. Tapno sa anak amarigatan na sumber kiti klasik. O sige, basta tarimaanam ti agiskwela Anay, di na ko mapaayan anak ko. Laglagi pa asikalaang tayan tinamnamami iti inam tapno bumaknang. Dakkel ti sweldo ti nurse ijabraw anak ko. Tatang, Kundi nak ibabain kadagiti kalugaran tayaw. Tanay, kanayon ko nga ibaga kadakwada amay sakan nun anars. kababain ti kasta nga ibagbagayo. Masurunak nga may. Tay bagbagadaan nakulnut ka no ti utek mau. Ang paneknekam kadakwada asaan na pud nunay ta, Leonor. Ipakitam analain ka. Makalpas kay ti panagadal mau. Sa anak mo't analaing. Nalain ka. Pampanunutem nga min nakulnut ti ulo. Miso akas ta. Kabailam day ta anak kaw. Okay. Kaano nga raw nga agsapol kay ti boarding house mo injay ilay. Nakabiro ka kun bayadak laangan tapno malpasan. Sige, apagisaw. Nakalako ako ni ti mulak anatay. Ay sus, kasano na ito yan? Nagpigsa ti tudo ken angin. Kasano nga tanda gijay mulak? Bigla mo't ngaminon ang nagbagyo. Huwag nga raw. Ay, rumarak ta, nakita na gijay mulak. Nagpigsa ti tudo ken angin. Di ka rumwaran. Ang mga noan niya ti mapasamak ken ka iti iruruar mo. Tawan, agan nadak Basta nakita na gijay mulak, tanay. Jak makaid na, bakit? Awanan, bakit? Nadadail na gijay mulak. Kasano na ito yan nga ay. Pangalan, tani ti pag-tuition ni Leonor. Katno talaga nga awan pangalaan ta iti kwarta. Pagsardengan ta pa ilaang jay anak ta nga agiskwela Ay saan? Sayang titawan. Imbes na makalpas adagos, awanan Kat pangalaan ta nga rod iti pagiskwela na ngay. Nabagyumot ti mulam. May remedyo mo't kit day, ti kwarta. Mangilako tapay lang iti dagata. Anya, apay nga aglako ta iti daga. Sa labali at masukatan taw. Adon to ti sukat na, no makalpas ni Leonor iti panagadal na. No ag-nurse to ija abroad, mabiit la masukatan day ta. Anya, Ato iti pagbayad mo ita semester, anak kaw. Ni, nangalaan nyo iti kwartayo kat nadadaal mo't amin amulay iti nagbagyo tatang. Nagilako kamay, ti dagatayaw. Hala, api naglako kayo. Awan problema iti dayta. Sa nabalay, talaklakaam tulat mangsukat iti dayta. Ha? No may sakan ton aners ija abroad, ag-triplin taw ti dagatayaw. Tatang. Sige. Mapanakaw, tanay. Ada pa'y inakgatangan. Petnay, balaagan ka manan, Leonor. Agadal ka, anaimbag. Di na kami paayon ni Tiinam. Di kag sarsardang agiskwela. Tano aramidem ti kasta. Nasaysaya at laalaksiden dakan nga anak. Anya. sigurado ka, Leonor? Kaya't mo matiag negosyo? Winman LV. Tuladon ka. Kaya't kuti kasitar aramidam. No linyam tiag negosyo, mayat. Ngam no saan mo alinya, saan ka nga agbaligi iti biyag gayam. Linyak mo't siguro ta interesado Alakit na saya at nga rudan no addagayam interes mo iti dayta. Makisusyo akman nga rod kan ka, LV. Sige, awan problema iti dayta. Agtinulong tanto nga rod ijay pwesto. Mayat ti kita ijay, tataltal lupay la a pwesto ti adda ijay. Napigsa ti aglako iti prutas ijay. Ngam no may kanto, nayunan ta iti natang tilako ta.
Anyamatan. Malas at talaga ti kastoy. Nay, apay manen lakay. Naigas man mutan na iti mulak bakit. Nadadail damanan. Anya, ay sayang nga rod ano kasta. Talaga sayang Sapay medyo dakkel ti nagpuunak ijay. Kat better luck next time Addan tulat ta pa nagswerte ta. Ay, sapay inak kumamanan ikan iti kwarta jay anak ta. Awan usarenan Kat pangalaan ta nga rod ngay. Mangilako tamanan iti dagata Ore mauday na panaglako ta. Anya, manen. Nagbasit lang nga ruden adaga. Ilakom pa ilaeng. Sa nabalay ta masukatan taw. Kun saan tamot nga ibisyaw ti paglakwan ta. Para mo't ijay anak ta. Ay, anyan. Apay, di mo kayat ang makaadal jay anak mo. Di mo kayat abumak ng tao. Saan akasta Ngam kumusta tumo nga rod ti panagadal na Itad ka nga itad iti kwarta kan kwa na. Ngam di mun samot kumustaan dagiti grado na. Ay, dakkel ti panagtalag ko iti anak ta. Bakit nalaing na jay. Saan na masapol at check-upag ti grado na. Nay, naila ko yun samot tantay kakaiso na aluti yaw ipag. Di kabagis mo ipag. Isuti ng ilako. Nagbasit lang aruden adaga. Inlako na pailaeng. Ay, sa bagay, talaga ngamin ang nagastos tagpaadal iti kinaners. Huwan nga rod ipag. Apay ngamin nakasya akurso ti innala na. Ay, talaga ang nagastos dayjay Naimbag kada kami ide. Tada jay kabsat nila kay ko amang tultulong kada kami. Iso ang nakaadal dya anak may. Huwan nga rod ipag. Ay, di kabsat mo Impilit na akin na nurse ti alaen di ka anakam. Nalaki sa nabalin Basta makalpas laki di ti panagadal na. Ay, sapay lako mga rod ipag. Leonor, sayang day tamay sa apwesto di tabangir. No adda ko mapaggatang mo, gatang mo. Ha? No kasta? Ilaklako da dayta? Wen, tamasakit nga mintay akin pwesto dita. Iso amanon nga aldaw ang nakasara. Tada ije ospital ti akin kukwa dita. Di damot kayat nga ipaabang. Ilako da kanun, takasapulan da ti kwarta. Gatangak nga ruden LV. Mano? Ha? Adda paggatang mo? Adda, friend. Induldulin ko nga mintay in-internet tatang kapag tuition ko kuma. Ha? No kasta? Ikikanda kalata iti pag-tuition mo nga uray di kan agis eskwela? Wen LV, mabutengak mo tamang ibaga ang nagsardengak kun. Kat, kasanon no maamuan da dayta. Makamuditan Basta mabutengak. Diyak kayat nga agungat ni tatang ko. Ang mga niya taramidon na kanya. Nasaysaya at siguro no ibagam itan ta sa papay. Tani, mangnamnama da iti awan. Namnamaendang addan to nurse nga anak da, ngam awan met gayam. Basta, makamuditan. Pag negosyo kit diti inurnong ko ngayon inted da kwarta kanyak. Makamuditan, LV. No kasta, saan kan nga agis eskwela, anak ko? Saanan nanang? Nabayagan ang nagsardengak. May sa semestre latin na ilupas ko idi. Anya, Marigata nak ngamin talaga. Diyak mapilit ti bagik. Di yu pala ibagbagakan ni tatang mabutengak. mala di ka madanagan anak ko. Diyak ibagbaga. Ngam sigurado ang maamuan ng tumulaang ti amin. Sana balen. Basta saan kumapay lang nga itata sa anak pa nakasagana. Katapay nga rod adi ka agawid anak ko. Kan nangip-ipanam ngay kadagiti inted mi akwarta kan ka anak ko. Ay na, umadanan ti pa nagturpos jay anak ta bakit. Ang graduaran itatawain. Ay,
Apay, saan ka naragsak nga agturpuson iti mabiit ti anak mo? Ay, di mo namnamaan day ta, Isko. Ha? Anya ti magbagamay tabakbakitan? Nasaysaya at matlaeng numaamamon day to Tanasaksakit ti mapaay, Isko. Ay, nabayagan ang nagsardeng iti panag-adal na ni Leonor. Anya? Di nakmanrabakan iti kasta. Agpayso ti ibagpagak. Ngam pangaasim ta di mo kumapagaramidan iti dakas jay anak ta, takaasim mo. Anya? Di na ka numapilit ti bagina. Ta talaga anak kapoy ti ulo na. Di ta kumapilitan no talaga adi na kabailan. Maawatam kumadya anak ta. Anya? Tiyawanan ba'y na babaeng mangilawlawan? Lukasta, sinayang na lang ti kwarta anay itid kan ko ana. Agtanang ka kumais ko. Di ka unay agong unget. Agawid to ka no ti anak ta. Taumay agkid daw iti pamakawan. Naimbag nga oras yu, tatang. Pakawanandak ko, ma. Pumanaw ka! Tatang, lukatan niyo kumaday toy. Pakawanandak ko, ma. Pumanaw kan ko na! Kahit di ka nagpagpagita pa dito. Magilawlawan ka. Linadal mo, ti pa nagtalik ko ka. Isa pumanaw ka! Tatang! Anay ko, ang sakit manin ti tiyan ko, bakit? Masapol ka no ngamin ang maopera ka, Isko. Ngam di mo kayat. Awan nga ron kwartata. Anya ti aramaten tangay. Imawag nga rodje anak ta. Iso ka no ti makaamo iti amin. Anya, pangalaan na kumay ti kwartata ngay. Sigurado anak ki asawan na jay. Kan anda siguro anak nan. Basta agrobot kan taagbiyahe ta. Umiyan ta ijay dagos ti anak ta. Tapno masapa ta makapan ijay ospital iti kabigatan na. No kasta, nakabalay kan dito'y sintraw, Leonor. Uwan, tatang. Nabayag ka na ipatakder da ito'y. Dahin inot ti pan nakaaramid na. Nangalam nga iti kwartam. Induldulin ko adag isayin intadyo kanya ka kwarta idi apag-tuition ko kuma. Kat iso ti inggatang ko iti pwesto kay palengke. Kat gaputan na pigsa ti kita kay jay. Nagurnungak. Aging gaanan na yunan ti pwesto anagatang ko. Kat adapay ababangak iti abay na matlaang. Kat idi nakaurnungak manan. Nagpaaramidak iti balay ditoy. Tadamot nagatang ko alote. Andiya. Dahito ti sukatin la ko yu adaga apagadal ko kumatatang. Ha? Kat pakawananda ka talaga no jak nakapagtuloy ang nag-eskwela. Uri anwag talaga ngamin amarigatanak. Jak laim pangaraw. Tiamaw, nakakaasin ti kasasaan mo. Ngam napintas mo't gayam ti panagbiag maun anak ka. Dapay lugan maon. Saan ka pa yan, nakiasawa? Saan pa'y tatang? Tada kayo pa'y lang kininanang ti pangibukbuka kay atensyon ko. Kaya't kayo atulungan. Ay, pagawanan na kuma, anak ko. Pasensya ka no nasubra ak tinagarapaap. Mawatan kayo. Taamo ka para matlakanyak ti pampanunutan nyo. Kat di kay madanagan, tadi kay baybayan. Isong agpaagas kayo Dasyak ti makaam mo iti magastos para iti panagpaagas yo. Oh, agyaman anak ko. Naospitalak nga rod kat na operaak, kat bayat ti panagimbag ko nagnaadak iti balay ti anak ko. Masyanak kan kwa na tatunggal malagip ko ti naramid ko ti kalabas, ti panang pilpilit ko iti saan na matakabalan, makonsensyaak.
Oray sana nakalpas na anak ko iti panagadal na, inaramid na mati amin nakabalan na anang papintas, iti biyag na, kat ita ison ti mang tultulong kada kami iti asawak, bayat ti panagkapsot mi. Alakastan, tigayem mo, isko. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, diti drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you akanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Gasto man ti kuna ni Kabsat Glenda. Dirma ng biyanang, adaw galiti inak, anaapal. No adapalan na tao, guraan na, kat padaksan na. Narigat ang mapagurat inak, tanarigat ang mamakawan. Kasta tinadakkelak nga ugali na. Rugyak man nga rud, ti agsalaysay. Kasanumot ang makaturog da tao no kastoy. Nagringgor di ta kaaruba. Nagaduman nga tan tinaluko da itabaket lusing. Tinasasawam manin bakit maturog ka kadilatan. Apay, di ka pala na iruam. Kun ado ti mangibagbagaan na laing ang mangagas ni Lusing. Kat kasanumot da taon nga ay. Imbes akayat ko kumamot ti makainan na. Saanan ah? Ireklamok tuman kitdikin di kapitan. Anday ta ka manin puring. Namin anukan anapan ka ni kapitan. Di ka lang babaeng. Di kapitan pa yan ti mauma di tarupam. Dakkel at tulong para kadagiti kalunggaran tayo ni Luseng. Gapo iti kinalaing na amang ngagas. Agyaman kakidi tawan madi arikrik naam. Akas kadagiti makipilpila di ta nga agpapaagas. Iso adi ka sumanaaw iti sana may parbang kontrakin kuana. Nanang, agina na kayon. Ituloy yung ton bigatan ti mga sikaso kadagiti nakapila di tarwar. Kaasi damat no, agsubli daman ninton bigat anak ko. Sapay nagadayo ti paggapuan da. Kat talaga akas taa. Sumipngetan. Inton kon adaman pa kasarsaritaan yon kanina na puring. Baybayam ni nana mapuring. Di mo'y kaskaso. Awan matam mo kabasol ko kankwana. Ngamkasla nagdakkel tigura na kanyak. Nadlaw ko mo't daytan nanang. Sa anapulos sa mapmapan di balay. Kano lumabas di tasango ti balay, nagtadam ti kusilap na. Wan nga rod, ngam baybayam. Di mo'y kaskaso. Basta san laki ding agkabil. Anyat orasan. Apay nga itakala ang asumangpat Glenda. Anday ta ka manin puring. Bumakiten ta anak mo. Kasano ang makaasawa no kasta. Wan nga rod dandan ni 30 titawan kon. Kasla pa'y lakin si ti panagkita yu kanyak. Amok mater aramidak. Amok pa'y no anya ter aramidam di tarwar. Amangan no adda kasinsin narak mo adimi amok kinitatang mo. Andan panunot ni Glinda bakit. Rumbang la makinobyo. Agtal na ka man matkardo. Diyak pa'y kayat amakinobyo ta anak ta. Dinto pa'y nakasubad ka data ng paadal kan kwa na. Oray matikas ka pa nagpampanunot maun pureng. Malaglinda anak ka. Inkamanganan ta nalpas kamin anangan. Nabsugak pa'y tatang. Ala, mapanak pa iti silid ko, takayat kuntagin na. Apay, anyat orasan. Di pa'y kadirimwar ni Glinda iti silid na bakit. Kat no itay ko pa'y nga iayaban, di nakmat ikaskaso. Amangan no nasakit tinakam na kan Di mo ko mga minunay istriktuan day anak ta. Mano atawon mo tayo na datati nagserserbyan na. Ikam kumamay ti gundaway na nga galiwaksay. Kat itulok mo nga raw ano asino laditan alalaki ti pagtinagan na. Bayam nga iso tag desisyon para iti bagbagina. Nay, si kamot gayam lare barawk. Nay mga orasyo tata.
Aywan, awatin nyo na ito eh. Kasangay ko nga minita kat nagluto ni nanang itibas sita pagsasangwan. Ada pa isuman di tata. Ay Kate, agyaman amaraok. Umunag ka pa'y Saan tata, agdardarasak ngamin. Ada pa'y papanak. Kasta aya. Naimbag nga raw dasak tinaranaam dito'y balay. Tanong ni nanam apureng. Sigurado, adi naawatan da ito impadigom. Wan nga raw tata. Nadlaw ko akasla kagurgura na kami ni Nana Puring. Awan mo't ammo mi abasol mi kankwana. Ay, di mo ikaskaso jay asawak barok. Talaga nga may nadakkel ti apal na jay abakat ka ni nanang mau. Ha? Isa siya kaon, tagkid-kid daw iti dispensa kada kayo nga agina. Lari barok. Na, apay akasla sa bali ti raman to'y masida lakay. Ay, saus. Apay alino katamday ta. Katimpaigid ko lang arudan. Kanan ti aso na ita. Napangles na itan bakit. Anya? Oh, na ita suman ti kanam. Kaya ito yung nakaluban dito'y amakan. Tanay, mabisinak ko na yan. Ay, nabanugak arimwar. Nagimas mo't dahil asumanan. Sige, mangan ka lang bakit. Ibusam na ita, taamangan no, mabanglays. Mayat titimpla na Man-mano ti kastoy kaimas ti suman. Ang nangalam di tayo. Agda nagisursur ang naglakaw. Saan alako na ita? Inted da. Sino nga'y tinangtad? Nilaray nga anak ni Luseng. Ay, apay nga italang nga'y bagam nga'y. Kahit apay aya. Maan ano ko ma. Linuto ka na ni Luseng na ita. Amangan no adamot inlaok na dita. Madamdamag sakit ti tiyan ko. Ay, tal na ka man matpuring. Si makit ko man ati tiyan mi ka ni Glenda. Ngam saan man? Ne. Aguray ka. Kasla agsikal mo ti tiyan ko. Ha? Di munto mga min imbaga at agos no asino tinangtag iti daytoy. Anya nga'y agsakitan ti tiyan ko. Anay ko, anay. Bakit Luseng? Rumwar ka dita. Tasumbatam tinaramid mo kanya. Ni nanapuring na dyan, nanang. Napayan, hanyat mapaspasamak kang kuana. Si bakit ti tiyan ko gapo iti intedyo at raon. Kinamudan nak, Luseng. Ha? Mabit lang, nanang. Kasaritak ni nanapuring. Tanangan nyo ti panagsasauyo, nana. Tapamadakas ti kastang ibagbagayo. Kat pudnumat ngamin ti bagbagak. Gapo iti suma na kinnan ko ang naggapo kada kayo. Si bakit ti tiyan ko. Kalutluto lang din tadmi kada kayo, nana. Amang ano da sa bali akinan nyo. Ti konamkit di. Manggagamot at talaga ti inam. Ginamudan nak. Saan namang gagamot ti inak, nana? Manggagamod! Da kayo anak kapila dito'y nga umay agpaagas kini bakit Luseng. Di yu patpatyan dayta. Tamang gagamod dayta bakit. Ay, pureng umay ka man. Mangibabayin ka ditan. Nagalas ti bagbagam. Di nakpakibiyangan karto. Di mo urayan nga ulodin ka ayawain. Kita ka man langan. Pasensyakan lari barawk. Siya akong tagkid daw iti dispensa kada kayo iti inam. Madlaw nga daguran ni nanapuring kada kami, tata. Jak amo no niya launa iti kaguran na kada kami. Katawan mo't madingar aramidon mi kan kuana, tata. Di kalaagbain iti kastangar aramidam. Kitaam, kat pimanaw ti daddo mga agpaagas ko makan Luseng. Kat mayat ano kasta. Agruam day di alusing. Agpay suma nga minamang gagamod. Saan atila ipagpabasol mao? Diyay siguro kinan mo ang nabangles amasida tinagsakitan ti tiyan mao. Di kag sasaw iti kasta, ta mabalinda ka nga idaraw iti kasta nga aramidam. Idarumdak di darumdak. Sa anak amabutang, sangwak aida. Apay kasta tilang am Glenda anak ko. Madinsamot ti bagbagim. Kayat mo takuyugan kang agpa-check up. Itaam man talang pumuspusyaw kan. Awan pa'y gaganay gayam.
Saan na nanang? Madanaga na kiti kasta alangam. Okay aklaan. Didak pa kadanagan. Ala, di ka pa ilang arod sumrak iti trabahom. Ang mga noan niya ti mapasamakan ka. Nakalivak pa ilaang nanang. Ala nga rod, surutang amin ni tatang mo iyay bangkag. Damat linutok a pamigat kan pangaldaw ditan. Agin anakalaang, tano di ka mabanog, wan. Wan, nanang. Madlaw mo ka diti anak talakay. Kasla at darikrik naan na. Ngam di namot kayat ti agpa-check up. Anya nga tano padasan tang ipakita ka ni Luseng. Saanan, ang mga nukumaro ti rikrik naan na. No di na kayat agpa-check up, di nilusing laangan, ti pangipakitaan ta. Saan nga rudan? Mamatpati kamat iti dayjay alusing. Mangkagamod dayjay. Pilitin ta nga raw na mapanagpa-check up, taamangan no anya dayjayain. O anya, kumusta ti panagpa-check up yaw? Ay unay kamatan, Glenda. Asino ti amatisikog mo? Ha? Itay pa'y ladamdam agak. Ngam di kamat agsao apulos. Anya jay kunam. Masikaw. Masikaw ni Glenda. Wan, ay na masurunak gardo. Kasla kayat ko atong patungpaan ta anak mo. Apay anak ka. Asinaw ti amati si Kugmaw. Pakawanandak ko ma. Ngam, ada asawa tinakasikog kanyak tatang. Anya? Kat intarayan na kun. Sana na nagpakpakita kanyak. Anya. No kasta. Agpas ngay ka nga awan amata anak mo. Ay mangibabain ka, Glenda. Anya laangan ti sawan dagiti tattao. Di ka nga minagan-anad. Gatel a babae. Mahala, hustol po rin. Di ka nagsaoy ti makapasakay. Anya nga raw, adaditan. Aklunan tan ati gasat ta anak mau. Sinalbag kit di dagita tattao. Apay, asino ti kaapam? Dagita man nakibiyang akalugaran tayo Timutin anak tati tupi kuda. Gagangay na takapudpudutan pa'y ti pasamak. Di mo kadilatan ikas kaso idabakain. Ti panunutam kat ti anak ta. Awan mo't may tulong na gitakin ka. Makaamumutin ay tibiyag na. Nagayatan na dayta. Ay katulungan talata ta anak takit nga raon. Kaasimay. Nang runakit masikaw. Kaasaya talaga. Pagan anum atulungan ti garanggandyang a babae. Saan ngagpampanunot? Nakapasngay kan anak ka. Ayan ni nanang ngay tatang. Anday di balay. Di na kaya ti umay dito ospital. Masadot ka na. Ay, talaga kaguran ako ni nanang Amumut ni nanang mau. Nangato ti perwana. Noan niya ti pangedeng na isulatan. Paspasin siya amlatan ni nanang mau. Ay na, naglukmagmatan to'y apawk. No simurot kumamat ni nanang mau. Makita na kumamat. No kasano ti kinalungpo to'y apo ko may. Nakapangedeng akong tatang. Apaman ang makatanggadak. Umadayo kami iti anak ko. Anya, papanan niyo ko ma. Kan pangalaan niyo ti kwarta abus-busin niya uno bilang laang. Nagpawit mo ti ama ti anak ko, tatang. Kan nagkarya di na baybayan ti anak na. Binulan ka no amang tid iti sustento na. Nagkat nasayat nga rod ano kasta anak ka. Tapno saan to ngagbalin ang nakakaasi ti anak mo. Uwan nga rod, tatang. Kahit papanan niyo nga raw. Awan pa'y umno a lugar a papanan mi ngam ibagak tumot laang kada kayo. Anya batan ang nagringgor. Di pa yun makainanaan na saya at ti tao.
Ay, pasensya kayo nanang Diyak ngamin nakatimpla adagos iti gatas ni baby tamadamati pa naglabak itay. Aganak-anak kan tumangamin, Glenda. Darasudos kang amin. Uray kuma, nubaro tinagpasikugam, tapno adda katulungam ang mga sikaso dita anak mo. Pasensya kayo nanang. Pasensya, makauma dengdenggan. Patuloy akong ti planok tatang. Pumanaw kami ni anak ko. Apay ngay ipanaw mo ti apo kumikada kami anak ko. Diyak kaya't adumakkel ti anak ko akas di ti trato ni nanang kada kami tatang. Madlaw ngamin nakagurguran na ti anak ko. Ay na, jak manam mo ti dahi nga inam. Natangken ti puso na. Basol kumatkit di Isa mawatak ni nanang. Itad ko ti address sa papanan mi iti anak ko tatang. Tulungan na kami kanu ti ama ti anak ko. Nakita anak ko. Di kan magsinubyan kan kuha na dan asawa na. Wen tatang, nabayagan na nagsina kami. Kat awanan plano ka makisinublan kan kuana. Ne, apayakas lang na ulimok to'y balay. Itaman pa'y. Naimbag tadakan po rin. Apay, Cardo. Ayan dagiti agina. Kaslaawan da dito'y balay. Awanan, pimanawan na Glenda. Impanaw nan ti anak na. Inyadayunan ka na ta. Ha? Itataawanan tinatagari dito nagtibalay. Naragsak kamot nga taan. Basol mo na ito. Dahil tantumat kamin kinangato ti pride mo. Pinanawan na talakit nga raw ti anak ta. Ha? Malmaldayak dito. Nasakit tinakam ka iti papanawon ti anak ta. Kan ti apo ko ta. Isadyak pala maturog dito. Ah, papanam ko ma. Mapanak iti kalkalapaw iti bangkag. Tay jayak pala nga umyan. Anya? Panawan nak dito'y. Una, makaamu kamot iti biyag mo dito yan Awanin kadkadwak dito'y balay. Unay matan. Nagrigat mat gayam ti agmaymaysa. Uray aklag kapsot tawan matan ganas kong agluto iti kanak. Tagmaymaysa akmat ngaminan. Ay, anyan. Nagliday gayam ti awan kadkaduana. Anak ko, madlaw mo ka day. Kasla matawan matatao di tabalay da tata Makardo. Ngun nga rod nanang. Nadamag ko apimanaw da Glendan apaman anak kapas ngay. Ni matatakardo. Agnanaad kanon iti kalapaw na iti bangkag da. No kasta, agmay-maysa ni Puring dita. Ngun nanang. Diyak mo't makitkita nga minarumwar. Agin lalabasak man nubigat, takasaritak tuman. Nakikitaan nyo Tamang pagsasawan na kayo manan. Saan mo't siguro, anak ko? Saanan nga agaw-awid ni Cardo dito'y balay, kakalusing. Madlaw alikliklikan nak. Tanumapanak ijay bangkag. Irana na ti mapanagsakati. Di nakasarsarita no agkita kami. Pati ni Glenda nga anak ko, kailiw kon. Ay, nagrigat gayam ti agmaymaysa, kaka. Ay, kaasi ka mo nga rod. Ano kasta, kakapuring? Agyamanak iti umay mo dito'y balay, kakalusing. Wan, tanang yagak iti meriendam. Di kagdanag, kalutluto day ta. Pakawanan na kumaa. Amok asaan ama iparbang dagiti nasasaokan ka. Aklunak nga apal ko lang dayjay. Taado ti matultulungam at tao. Idinto ta siya katawan. Ala, lipat mo day ta kaka. Agkaaruba ta. Isarumbang lang agsin na kita. Saan ta ko mga ginginura. Tamaditi kasta. No siyak matkit day awan gurakan ka. Si kalaang timang gurgura kanyak. Idi dayta.
Saan itan kakalusing? Ay, mayat nga rod ano kasta kakapuring. Ay, naragragsak mo lang ti agbyag. No awan imimpenem agura ken apal iti kaunggam, kaka. Wen, agpaiso launay dayta, kaka. Kardulakay, alamot na. Agawid tan ijay balay. Nagrigat agmay-maysa. Pasensyakan puring. Malagip ko lang taya pukaw kan anak ta no andaki jay. Isa dituyak pa lang kalapaw ng agnaid. Agsublikan ijay balay. Tadwa tamang birok iti pagnanaed ang daglenda. Pagsublik idan ijay balay. Kailiw kumatan ti apo ko. Ay, Alan, agawid tan lakay. Pangaasim. Nay, apay ngay. Nakalukat mato'y balay. Kat no inrikap kumot daytoy sakbay apim manawa kitay. amangan mo't no na nakastrak ngagtatakaw. Ay, sos. Ha? Tatang! Ha! Nagagkalenda anak ko. Anak! Ay, na. Apay, nagapgapuan nyo. Iti kami pa amang ururay kada kayo. Naggapo kami di bangkag anak kao. Ay naimbag ta naghawid kayaon. Ay, glenda anak ko. Agyaman anak ta nagsubli kayon nga agina. Tsaka mo ti aramidag ngagmaymay sa ditoy. Kaslaak lamabagti. Nanang, Pakawanan na ko, maanak ko. Siyak ti rason no apay apimanaw kayo iti apo ko me. di kay madanagan. Saan kayo aginura, nanang? Inya dayok lati anak ko, tadyak kaya tamay raman itigura yo kanyak. Anak ko, di mon ipampanaw ti apo ko me Pangaasim ko ma. Well, nanang, kat agyaman nakmat. Tamaawat yun ti apo ko yo. Nagsubli kami nga rod iti balay mikat saan kami napimanaw iti anak ko. Sa anak mo na nakihasawa tim pamaysaklangan ti atensyon ko iti trabaho para iti anak ko. Kat ita nakapsutan dagiti dadakkel ko kat ingkarik iti bagik ajak to ida panawan tawan sa balyamang tulong kadakwada no saan na siyak nga anak da. Alakastan tigayim mo Glenda. Alaga gayam ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo manang biyanang musical scoring Eli Palacio in your nose parity script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite dakkalayaman manan kada kayo amin God bless iti tunggal maysa manang biyanang Kastiman nga rod ti kuna ni Kabsat Edwin, dirma ng biyanang, ada asawak ken duwa nga anak ko. Agpada kami ngagtrab-trabaho ken ni bakit ko. Nasemak nga gatang kadagitag kakangina agamit, akas kumay ti branded abag, sapatos, pantalon ken dumapay. Tunggal agsweldo ak dita ti pagdiretsuan ti kwarta. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nagsweldo ka ni Dwen. Wayne, ngam awan maited ka. Tagi mata nga kiti bado kan sapatos ka. Nagdaanan na gajay us-usarek. Kababain ka na giti katrabahwak. Kanayon da nga agpabaro iti gamit da. Kat, kunam kadakwada at dadakkel sa tisweldo dagiti asawa da. Un nga ron, pasig nga da iti abroad dagiti asawa dagiti katrabahwak. Nakapapal da nga ron. Kas jayak kumamay. Kas jay ka nga. Anyat kahit masawan, pag-abroadan na. Kat no dagundaway mo, di matam. Mabibiit nga minti umasinsaw no abroad ti pagtrabahuan. Dagiti daddo mga asawa, no mabalin, di da palubusan nagiti asawa dang ag-abroad. Ngam si kamutan, kas labogan na mo dito'y balayan. Ay na, di naklangamin maawatan bakit. Para matlay ti panagasensuta ti pampanunuto. Adamot trabaho. Agsusweldo akmat. Agtinulong talang agtrabaho dito yan, ha? Tano siya, jak ka ba na panawan dagiti duwang anak ta? Si ka na taga-abroad, no kaya mo? Manjak mo't nagrigat ti trabaho iji abroad. Turog la ka no ti inanam ijay. Amo magaya manariga at nga mapay abaunan na nga abroad.
Agad, ayan ti sobra ti sweldom ngay. Awan nga ruda, gatang ko itibado kan sapatos ko. Inggatang mo amin. Kurang tupay. Branded nga min di ginatang ko, isa nangina. Dayta ngamin ka ti madikan ka. Mahilig kay ti branded ka nangina kagawaan. Kunang lanbak ng kamot. Naladi kan agunget, Mayra. Sika pa lang taggastos dito balay, tanay. Naibos at talaga ti kwarta kaun. Ni, agasam man day taginatang mo sapatos. Nagngina. Ay katura yata natibker mo. Mabayag ko nga usaran na ito. Ganto'y t-shirt kan pantalon mo niya. Dagito'y mutay nangina brand. Natibker da kita. Saan asinsinan abado? Ay, Ken tumalyaw ti malabasam no makita da day ta suot ka. naa. Saan matamasapul ang nangina ti balor ti maisuot a gamit kat? Nang runa kat adan anak ta. Siya tupay. Pasig nga ukay dagiti isusuot ko. At least nalakla ka. No sika ah. Taawan amom ka dagiti branded da gamgamit. Ay, pakitak man dagiti naglalastog a katrabahwak. Apay, iso dalang ayat ti kabalan na ti agbado iti nginginaan. Uray saan na de abroad ti asawa, makagata nga kiti kastoy. Sa bagay, siguro nakastoy ti isusuot ko. Iso na lang ta daanan na gijay daduma. Isa masapol nga agpabaro akmag. Ay, tsaka mo kan kay Dwayne. Imbes a dagita anak mo ti una mapanunutan. Saan mo? Kat pampanunutak mo ti da. Di naklama awatan na. Diyak nga rod kayat mo ti agpauday ka na gijay katrabahwak ta naglalastog da. Palanggwad da. Ta pinanginaan mo ta ni ti gamit ijay. Isa diyak mo kayat ti agpaatiw ah. Sagmamano ti pinanggatang mo dito sapatos mo, Lota. Branded mo't na ito. Ay, daytoy. Impaw it ni ipag ko daytoy manipod abroad, Edwin. No adda makitam abranded, wenno nginginaan na gamit ko. Saan ko agat-gatangan dagita? Ititad dalaang. Naimbag nga rod ta adda jay ipag ko amang mangtad iti gamit ko. Kahit dakkel samot ti sweldo nila kay mo iti trabaho na. Medyo. Ngam awan lang tihilig ko nga gatang-gatang itinangina. Uray nila kay ko, padak a practical day jay. Imbes nga igatang me, urnungan milaangan Kasta aya. Ni, natapukan mo't tanto sapatos ko. Natapukan na. Ni, barbaron samat ta sapatos mo, Edwin. Kadkadlaw ko Ha? Ay, won. Ginatang ko man Mall. Sana nakasale ngam ginatang kulat na na. Aya, nangina aday taan niya. Una, tatay nginginaan na brand da ito. Anay, nakulang mo't gayam to'y gayadan ti t-shirt ko. Nakulangan, anyan. Ni, patin sapay tabadom, kagat-gatang mo. Awan, Lota. Branded mo talang da ito. Wen, amok abranded, tanagdakkel day ta nakasurat anagan di ta sangot ti badom. Dagita tay nangina abrand. Wala. Ni, pati mo't gayam to'y pantalon ko. Natapukan to'y gayadan na. Ay, natapukan na. Just kay. Pati ta pantalon mo, barbaro. Ay, nadlaw mo mo't gayam. Wala. Tapno kabarbaro amin. Anyan, agasam man day ta. Pasig anagningi na ti gamit mo Edwin. Ay, ikat talaga kasta. Agsusweldo akmat. Ken oray saan adya abroad di asawa. Kabaalak mo ti gumatang iti nginginaan Narigat mo at nagpaudi tayo, Lota. Nala, mangantan Edwin. Anusan tayo ati itlog man na nasidaan. Kahit nagitiw bingay nangandan. Wen, pinakan ko iday tayan. Ni, apay, awan sa bali ang may luto iya ref amasida. Itlog mo la kanayon ng tilot-lutwang bakit. Ay kat kapilitan tapno umanay ta allowance tayo ageng gainton pa nagsusweldo manan. Tane, di mo amon ti makitinulong iti magastos. Yasam mat amin kanya kon. Kasanon nawan trabahok di awanan. Pangalaan tayo nga iti gastusan tayo. Ala, mang panunutak tayo iti pag-sideline bakit. Umdas kumamang amin ti sweldo ta adwakat. Makagatang tayo tinaimas kan nasustansya asidaan tayo.
makapasyar tayo pa no daduma. Kan makapangan tayo itirwar kadagiti anak ta, no ammom tagimped. Nagngingi na ngamin tigat-gata nga magamit mo. Tunggal agsweldo ka, idiritsom nga igatang itagkakangina gamit. Apay di ka makabado ay ti saan ang nginginaan na bado. Ay na, aday ta ka manin. Sa anak nga rod na irwang bakit? Kun may mayatom ti kasta agam ti agbisbisyo ak. Ay na parehas na matladay ta. At least, adda pa kakit kita ak iti sweldo. Natibker dagiti gamit ko. Sana basta dumaan kan madadaol. Nala, manganta nga ro dun. At idugma na diskusyon da ito yan. Di ka ngamin makaawat, Edwin. Umayak man, Auntie Angela. Nay, si kamot gayam, Edwin. Sumrag ka. Agyaman na kante. Anyat gagaram. Kwa, umayak ko umutang iti kwartam. Bayadak taw nagsweldo ak. Nay, apay manan ti kwarta aya, Edwin. Apay nga kurkurang kayo iti asawam. Kat dudwa pay na ti anak yo. Kandwa kayo mat nga ag-asawang agsusweldo. Nagnginamot ngamin ti gagatangan nantay. Kan igatanga ko may tikawas na kita anak ka, tanay. Awan pa'y baro abado damay. Pasig adaan na iti usaran da. Mano ti otangam. Ore, 10,000 ano adda, antay. Awan ti kasta maipabulod ko Ore, 5,000 nga rod, ta bumulod akton iti sa balay. No 5,000, wan, mabalbalin pa'y. Angam aguray ka. Anya jay kunam, paggatang mo iti kawas dagiti anak mo. Nagdakulan day ta 10,000. Nagngina ti magatang itan, antay. Manulat magatang ti 10,000 nga. Apay, anya abado ti gatangam aya. Nanginan sa unay day ta abado. Basta na kita'y quality abado, antay. Kan sapatos damot na. Anda ngamin masunga da paska di opisina mi. Kat masapol nga ikuyog mi kano dagiti pamilya mi. Kat na awan na pinta sa abado dagiti anak ko. Kababain mo't no makita dagiti katrabahwak adaan ti gamit da. Anyalat sa wundan ngay. Apay, pinagarbuan aya iti bado day ta apaskan. Saan matkat di? Ngam jak kayat nga uyawan da kami dagiti katrabahwak. Jak kayat ta panunutan da amarigrigat kami. Kat, agpay sumot asaan kayo abaknang. Apay, masapul aya nga agpamarang ka abaknang. Numat ngamin makita da alalakan ti bado, kat isi-isyan da ka. Apay, iso da lang, ayat ti makagatang iti branded kan nangina abadaw. Kabailan mimot antay. Ay, saan kamin nga umay? No igatangan pa ilan dagiti anak ta itinangin na akawis kan sapatos. Ay na di ka nagkudkud, tanagatang kon. Nagito'y man Ay na, oo na yan. Dagitan saman dagiti nagnginginan. Bakit man ano ko ma? Inggatangan ka mo titibadom, tapno di kan to agla nga kasla nakakaasi. Nagitan to man wagwag ti ibadbado maon. Ay, nangalaam nga itinggat gatang mo kadagita. Binulod ko pala ka ni Auntie Angela Bayarak to no maalak ti bonus ko. Anya ka matan, Edwin. Yutangan pa yan ti gatang mo itinagngingay na abado. Di ka lagbutang nga umutang-utang. Ay na, mabayadan to ka di. Wala, ipadas mo man kat dito ginatang ko abadom. Ay, manuday tangay. 2,000 tabadom. Branded a bestida reta. Ala, ipadas mo, tanobasit. Mabalin nga isukat. Inted mo la kuman kanyak ti 2,000. Tapaggatang itinaima sa sidaan. Romaniri ka. Di ka katagyaman, tenlak aman ka pa nga ingatangan. Alan, isuot mo din. Anya, agabroad ka kunam Mayra? Apay-paylaan. Nadamot trabahom diti pagilyan tayaw. Dua kayo mo't ngagtrab-trabahaw iti asawam. Ay, madanaganak nga min tatang. Tani, awan maurnong mi. Awan mo't maitid jay manugang yu kanya kasweldunan. Tagdiretso mo't iti mall ti kwartana. Anya, Maramid na pa'y kati umutangan Gapula ang itagkakangina abadbado. na adan putot na ngam di na pala amaw ti agpraktikal. Suruan na ti agpraktikal ata nay.
At dadag iti anak yaw ayornungan yaw iti pagadal da. Ay, wan nga rod atatang. Day tati pagdanagak. Iso nga gabrodak man langan. Ay, panagrik kat single mamak. Tasisyak mo tagas-gas to si Jabalay. Kan iti masapsapol lagi ti anak mi. Nakaslawam mo't pakibyangan ni Edwin. Jay mo labagbagi na ti pampanunutan na. Damag kong agab-abroad sa kanuni. Bakit mo, Edwin? Ay, woy, tanay. Saan ka no amapnek iti sweldo na ditoy? Kaya't nati makaurno nga dagos. No syakti si ka, jak palubusan di asawam. Agpada kayo nga agsusweldo. Makaurnong kayo no amuyo ti agimped. Awan mo't nga rod mabatbati a sweldo may. Tanay, nagngingina mati magatgatang. Depende day ta iti lifestyle yo, Edwin. No kanayon kayo amangan itirwar, kan kanayon ti pasyaryo, kan shopping yo, talaga adi kay makaurnong Uray ka sano pa nagtipid ti aramidin may. Talagang awan mabatbati, Lota. Sa baybay-ak no talaga akayat na ti agabrod. Palubusak apay kita sa anin nga. Naimbang nga oras nyo, tatabrin daw. Di mo't agpapautang kayaw. Uwan, Edwin. Tapay, umutang ka? Uwan ko matata. Amumat siguro ti patakaran ti panagpautang ko, Barok. Anda basitoon na. Tapno, anda mat serbina nga agpapautang ka. Uwan tata, amok day ta. O, mano ti utangam ta ikan ka, Edwin. Insan, pautangan nakman ta, bayadak to no katapusan. Oo, nagpipintas dagitan suot mo insan. Umutang ka? Kasla silang sadang gana. Oh, kita anak man. Nagdungrit kibado. Siyak pa'y mat aman nalon ti utangam. Amok ngamin na naglako ka iti irik insan. Pautangan nak, uray porsyentuam. Nagpintas ta sapatos mo. Ninginahan day ta. Kanta pantalon mo. Madlaw akabarbaro. Branded pa eh. Kanta kalugong mo. Amin na suot mo. Ninginahan. Baybayam ta suot ko. Ta siguro nakakasta ti isusuot ko insan. Sa anak namin ngagbadbado iti sana branded. Si kakit di kumaati ang putang. Tapasig ang ninginahan dagiti suot mo insan. Alan na insan. Bayadak tumot lang. Promise. Agsweldo ni bakit ko no katapusan. Agbayad na kadagos. Paggatang ko iti abuno day jay insan. Tapag-abunok iti mulak anatang. Agabuno kanton no katapusan. Alang, mabiit lang nga rod insan. Basta bayadam mo ilang nga dagos ha. Tani, matil-til dagi jay mulak no jak maabunuan. Edwin, imayak ka anakan. Takasapula kuntay kwarta nga inutang mo kanya. Apay, di ka pa'y nagsweldo. Kwa? Nagsweldo ak Nga imbayad ko mo iti utang ka. Pasensya kayo nantay. Apay nga yakasta mo takanayon ti bagbagamon, Barok. Tunggal singiran ka, awan maitid mo. Unay kayo na yan, ti. Manumad lata 5,000 nga impautang yu kanyak. Dakdakkel tay daduma tadapay 20,000 pesos. Ay, dakkel mataba nagdayta 5,000 kanyakon, Edwin. Adda na ka isang ratan da dya kwarta. Problema nga ro dantay. Tano agsweldo agdiritso iti utang. Di nakmot ngamin replyan di asawa ki di abroad. Iso nga aburido Aguray ka. Sapatos mo amin day takarga ti syurakyo? Oo nantay. Na, agasam man day ta sapatos mo. Nagado. Nagdakkel tabalay ti sapatos yo. Kat napuno. Agkakapintas pa'y dagita. Dagita'y nginginaan dagita. In-order ko iti online tinaduma antay. Nagkapumot iti abroad tinaduma. Ay na, kita ang basit ka anakan. Inal daw sa mo ngamin agumatang ka iti agkakangina gamit mo. Talaga mailumlum ka iti utang nukasta kaanakan.
Hello tatang, kumusta kayon? Anyat damag iti asawak dita Pinas. Ay na, naiwaras ti utang na ditoy na nakaw. Manipod nagabrod ka, pinaspasan na matan tinagot utang. Nagdalakal ti utang na ditoy. Anya? Masyanakin ka nakaw. Si kalakit diti may pasubong agbayad iti utang na. At kang aminay na namnamain na amang bayad kadagijay. Aha, naglalayngan nan ngay. Saan nagaputag-asawa kami kabayadak mo dagiti utang na. Bayadan na ati utang na. Di nakiramraman dita. Wala, sigurado ngagpakaasiday-jay ka anak kaw. Ay katagpakaasilat ta ah. Basta siya, jak ipalubo sa pagbayad la iti utang ti matmat gadak dita abroad. Nagrigat ti trabaho dito eh. Kalpasan na, pagbayad ko la iti utang na dita Pinas. Ay, naglalayngan nan ngay. Oh, apay Edwin, anya ti bagam. Ay, yaman at na sinong bata mong tawag ko, may rabakit. Kwa, damagat la kumano nagsweldukan. Ay, una, apay aya. Kwa, apay, di ka kadipaya agpawit, bakit? Ay, pasensya ka Edwin, ngam nagpawitak man. Sana si ka ti pagpawitak iti kwarta, tadyak maitalagkan ka. Ni tatang ti pangipawpawitak iti kwarta para kadagiti anak ta. Huh? At damat dagiti anak ta jebalayda. Ni, apay ngay akasta. Siyak ti asawa mga sa bali, ti pawitam. Inakala na kita anak ta ijay. Ay saan? Di mo padasan nga ramidan ti kasta tamadaksan ka kanya Edwin. Bayam nga ijebalayda tatang ti pagnadanda. Naimbagi jay takampante ti panunot ko. Kwa, agsinumbangir nga minang itagsingsingir kanyak. Kat no mabalin, tulungan na kumamang bayad ka lagi utang ko. Saan aya at agasawa kat agtinulong itirikat kan ginawa. Tarutam! Ha? No utang mo bayadam. Di nak maniramraman. Para kadagiti anak ta no ape ang nagabrodak. Tapno makaurno nga kiti pagadaldan to. Sana para utang ti sweldok ditoy. Kasyan nakadi amayra. Kasla sa anak mo't nga asawa iti kasta panagsasaom. No kayat mo ti makabayad dadagos iti utang mo tuladan na ka. Agabrod ka mat. Nagkunang amin nga umutang-utang kay ti dakkel kalpasan na ang magayang pagbayad mo. No di ka... Ay no. Sige sige. Tadyak kaya tagsao iti pakabasulak. Bye. No kasta, agresign kan, Edwin? Wen, Lota. Takurang ti sweldok dito ay pagbayad ko iti utang ko. Di nak mo tulungan di asawa kamang bayad ka lagi dyan. Inung-ung nakit din. Uray asino mat siguro nga asawa ah. Talaga ang makaungat no maamuan na ang naiwaras ti utang mo. Ngam, papanam nga ruden ngay no agresign kan. Agap-aplayak para abroad. Marang mapagasatanak ng trabaho iti balasiw tao. Tulungan nak man iti magastos para iti panagabrod ko, bakit? Ay, pasensya ka nga mawan maitad ko, Edwin. Sorry talaga. Nga mawanan pa nagtalagkukan ka no kwarta ti pagsasalitaan. Alan atap no makaabrodak mo ten, kat mabayadak dagiti utang ko. Kagdiskitar ka. Problema mo dayta na. Idi nagabruda kadaya yung tultulong mo kanya, Edwin. Ha? Panunutan ko mama dayta ha. Ultimo pagplete kitibas awan yung tad mo. Isungagbayin ka kumamot ha. Ay, No talaga kayat mo ti makabrod, diskartim daytan. Di mo pakibiyangan ti sweldok ta para kadalitan nak tadayjay. Di nak obligaan, tadi ka inobliga idi siyak ti nagabroad. Nabay na anak kadagiti magbaga ti asawak, iso ngayon karigatak ti nagdiskitar iti pinagabroad ko. Kinasaritak nga rod amin na nakautangak, kat nagkariak nga paman ang makabrodak, bayadak dagiti utang ko kadakwada. Imanugot da nga rod iti dayta saritaan mi kat nagpipinirma kami iti kasuratan. Nagabrodak, kat kaasi ti apo, nabayadak amin ang nakautangak. Mababainak iti asawak tunggal malagip ko tinapalabas. Iso nga impakitak ti panagbalbaliw ko. Babaan ti panagurnong ko tapno matulungak amanggad para kadagiti anak mi. Aklo na kanakulaapan ti panunot ko gapo kadagiti agkakangina agamit ko ngam ing karigata kaliniklikan ti agatang kadagiti agkakanginan akagawaak. Tadagiti anak ko timpang pangrunak a pinanunot.
Alakastan, tagayin mo, Edwin. Naala, nasaya at mata nagbalbaliw ka. Wana, di mo noraya na maupay ang mamimpinsan ta asawam kan ka. Tama nga nagbalaw kan tulangan kat sinaan nakagayaman. Gapoy tikas ta nga aramid mo. Awan dakes na no, gumatang ka kanagiti branded, wano agkakangina akagawaam, no lakit di adaom da sa paggatang mo. Ngam, unam kumapanunutan ti kasapulan dagiti pamilyam, sakbay ti luhom, ako nada iti Tagalog. Alaga gayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose parity script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Kastiman nga rod ti ko na ni Kabsat Densyo. Dir manang biyanang, aday di mo nang asawa kat adanak ko kankwana. Idi kwan nang asawa akmanan iti may kadwa gundaway. Ngam daksang gasat, tati natumpo nga kamay kadwa nga asawa, masaksakit. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Hello, Densyo, ading ko. Hello, Manang Mayla. Awanan, natayon ti asawak. Ha? Ala, apay nga eh. Di na nalasatan ti sakit na Manang. Inyawid min di ti balay. Malamayan ang ti asawak. Sige, sige. Taumayak adagos dita. Bye. Ay na, unaya-naya Rosemary anak ko. Taimpan mo matan. Imbes sa siyak ngayon am tilamayam to. Saan ta si kamat tilamlamayan men? Ay na. Then siya, awanan tanak ko. Wan nga rod Nanang. Na-stress sa mga men. In-stress mo sa mga men. Isa na trigger ti sakina. Ay, saan mo't Nanang? Manipod nagden na kami iti anak yaw. Jak pulos inikan iti sakit ti ulo. Nakita yung mat no kasano ti panangasikasok ken ko na nang runa iti masakitan. Kahit kasano nga tapokok kada kayaw. Alaag ata ijay matbalay ti kanayon ngayan na. Kandi mo matlamasi kaso, tada trabaho. Ang mga napampanunutam kidi ti mga alay ti yaya na ay oray sa anon. Sayang ti swildom. Itad mula kanya ko na ti swildom. Tanay baglang ay gatang itigatas tanak mo. Hala, pagsaritaan tayo tulay tayo ton maitabonan ni Rosemary Nanang. Ay, kano ka na ti tabon ni ipagmaw may lanak kaw. Inton bigat ka nun, tatang. Ayan yan. Namidwa na nabalo di kabsat mo. Babaluan samat ni Densyaw. Kaasi nga rod, tapinanawan damanan. Ni Aimee nga imo nang asawa na, natay ga po iti disgrasya iti lugan. Sa ita, natay mat iti sakit jay may kadwa nga asawa na. Kasi nagtindwa putot na ta awan inada. Wan nga rod tatang, naimbaglaangan ta addadagi jay katugangan ni Densyo ang mga awir kadagi jay putot na. Wen dandanid di na pa'y ipakitan nagidya po kumay. Kat apukok mo't nagijay. Ta anak ko ti amada. Bukbuko ng damutan nagijay putot ni Densyaw. Makipaglading itak iti pupusayan ti anak mo, Delfina. Agyaman na gudaw. Ay, nagrigat nga aklonan nga mawan maramidak. Wen talaga kasta. Mawakat tirik nam, ta kasta kami mo't lang, hindi natay ti anak kaw. Nga imo nang asawa ni Densyaw. Ay, O kahit di alam to ti apo kam kada Densyaw. wan imbagak day taken kwanan. Tadi na matlama asikaso, tada ka nga rod trabaho na. Wen nga raw, makumikom ni Densyaw. So nga nalak mo't idi ti apo ko kenkwana, ta awan mangbantay. Ay, kaasimot dagita pokot ha.
Awan inadan. Wan nga ron Ay, sapay ko ba at saan na mga sawa ni Linsyaw, tanay? Duan dagiti putot na. Duan ti suportaran na. Apay, mga sawa pa'y langata. Ay no siyak ti masurot oray saan kuman. Piun nga ron No, mga sawa manan, ti manayunan manan, ti putot na suportaran na. Huwag nga rod Isu nga oray saan kuman. Kat, anyat planom ita ading ko. Tana itabunan day di ipag. Umayak man pa lagyan iti balayo kada tatang manang. Kasla mabagtitak na daak iti balay. Ay katun nalawa mo ti sigod abalay tayo. Kan bumalay ka dito ta dito'y ka nga rod ti sigod abalay tayo. Iso anawaya ka latang agnaad dito'y no kayat mo. Wan mo't nga main din siyaw. Agnaid kan dito itapno adda kami akan kaduam. Sapay inaladan sanjay anak mo. Uwan tatang, inala ti may kadwa katugangak. No awan ko mabasit nga anak ko. Alaak jay anak mo dito'y tasyak ti mga awir. Sana balit adda ni nanang ang mga sikaso manang. Ken adda dagi jay aanti na iji balay da. No awan ko matrabaho akat siyak ti mga awer kadagi jay anak ko. Hangam jakmot ngamin masango. Wen sa bagay, nairuam jay anak mo ijay balay da katugangam. Ta ijay tinagnaadan na idi masakit day di ipag. Saan aya? Uwan manang. Alam kit din dagiti kawus mo diti balay. Dito'y kan nga agnaid anak ko. Uwan tatang. Adda nga glidayak na adda ki jay balay. Taawan kan kadwa ki jay. Naimbag nga oras mau, may labalasang kao. Adda ni din siya kapsat mau. Ay adda, tatagudo. Sumra kayo Ay manak balasang kao. Tensyo, adda ni tatagudo. Uwan manang, umayain. Naimbag nga oras yung tatang. Astama, din siya baraok. Ay kwa, naibos nga minan tay gatas. Vitamin kan diaper jay anak mau. Ay, jakman amaw ti dayang anak mau. Dakelan nga magdaydaya per pailaan. Ken kunak gaya mapan kunto ipapasta jing ipon na ta dangadot ita dael na. Ken papokisak to kuma. Mabitla nga ro tayo nakmangalit ti kwarta tatang. Ay, din siyaw. Nainayo ng basay ta indaktuman mo ti pasyar jay anak mau. Naboring san nga gigyan latan iti balay. Siyempre, agpasyar kami Mangan kami matitirwar, kan gumatang mo na ti gamit na kas jay. Ala, mabitla nga ro tatang. Naimbag nga oras mo din siya. Nagswildo kan? Wan nanang. Ay na, aguyag ka nagbara di anak mo. Umayak ko madumawat iti pagpa-check up na. Ay, kasta aya. Bakit, kumustan di anak ko? Umay kunto kitaan no, madismisa kiti trabaho. Di ka madanagan, tagimbag mo laang dayjay. Naakaran sa kadagi jay kaya ayam na. No daramida mo inton maminsanan Inton awan trabahom kas jay. Alangar nanang, tamangan no ag-overtime kami manitan. Nala, oray di kan umay basta mangtid kay ti pagpa-check up di anak mo. Kan paggatang na mo tanay di agas na. Kan gatas, diaper kan na dumapay. O sige, mabitla nanang. Awan paila ang jay kapsat mo mayla. Awan pa'y magtatang. Amangan nun nag-overtime manin Nay, apay kanayon mo ti panag-overtime nan. No kaano nga awan asawa na abibiyagan na pagsasaron mo na mutan ti panag-overtime na. Kahit para kadagiti doang nga anak na Sa bagay mo't diya, ang manyan, ang sinublat mutan nga umay diti balay nagdidwa akatugangan na nga umay dumawat iti suporta ti anak na. Kahit talaga akas ta taputot na ka nga rod. Rumbang la suportaran na ida Sa bagay mo't diya, ang emnosyak ti masurot,
Nasaysayahat no kadwa na dagajidwa nga anak na. Kat asino nga rod ti mga awir nga kat adamot trabaho na. Ay katsyak Ay na, nagadungaan na yan nyo. Siyak tumutlat patudunin nyo ang mga awir kadakwada no ang sakit kayo. Kanay, amuyumot nga dababasit nga apo ko yung kanya. Sa bagay, basta sandalakit niya baybayan ng itubing, awan problema. Wen, madlaw mo't anapatag kada tatagudo ka na na Delpina dagiti kakaanak kakadakwada. Iso nga awan tirumbang apagdanagan nyo, tatang. Hala ako na kitikawas ko, taagawid ako ni Jibalay manang. Ni, apay ngay, kunak man no agnaid kan dito'y balay. Saanan ta kababain? Addan kadwak. Ha? Kaduam nga? Ay, addan nobiyag, ket plano min tagsimpa manang. Ha? Kastaya. Ay kat addakan ka dayta Total nawaya ka manan. Mabalin mo manan ti mga sawa. Agyamanak ta maawatan nak manang. Anya di nadamag ko abalayan intong. Adda ka naman ang nobya ni Densyaw kat ikasar na iti mabiek. Way, nabalayan Delfina. Apay nga yung mga asawa pa'y lang. Ha? Napadasan na matan tinamidwa ng asawa. Inton kwan mabalo manan. Ay na, saan kumamot Mga asawa pa'y lang amin. Dandanin to pagkurang ang itid na nga allowance dya pukok nga anak na. Awan mabalin tayo no kastati kayat na abalayan. Kasapulan na mutikan kadwa wano katakunay-nay. Ay bagbagam dya anak mo abalayan. Ibagam, tadagi jay lataputot nanti pangibukbukan na itatensyon na. Ha? Ay awan agputot manan, adaman kabingay may iti may sapi katugangan na Maksayanan na allowance na giti anak na kada kami kan negudaw. Ay kit bayam ang mga asawa. Basta di naliplipatan ti responsibilidad na kadagtepo ko ta, Mari Delpina. Awan matkit di angam ha? Awan latam mo kong. Kumaano dublian na ti panaggagat na. Tapno manayunan ti sweldo na. Ay kit ibagam to na itakin ko na amaray. Ibagam madoblian na ti panaggagat na. Apay asyak lang ngay. Dwata amang ibaga paray. Si Kagayam, ti agbalin nga abalayan ko. Wain, siya kabalayan. Anyatayan tayinagan mau abalayan. Siyak ni Dora abalayan. Si Kagay, anyat nagan mo. Siyak mo't ni Intong abalayan. Imay kami ta pagsasaritaan tayon ti kalaysa ng iti anak ta. Katuan katsapay kumaa tagpaot ti panagdenadan to. Tani, nadamag ko anamin dwa kanugayam anabalo ti anak mo. Ha? Uy, nabalayan. Ay, kasla maamakak. Nga maagpilit mo't ti anak ko ang makiasawa iti anak mo. Amok ti pampanunutin wano pagamkam mabalayan. Ang mga mabalo manan ti anak ka ket matay ti anak mo. Ay na, saan kumamot Saan nabalayan? Patsyak ngagpaot ti panagdinan to nagiti anak ta. Positibo kumalaang ti panunutin tayaw. Umadanin ti kasartamel ba? Kat agyamanak ta kinayatnak nga oray addan dua aputot ko. Ay na, saan nga umdas day talapad tapno sa anak nga agayat kan ka, Densyo. Nasingpet ka ngamin, iso akinayat ka. Agyamanak mel ba? Kat ikarik ngagbalin kanto ang naragsakit isidong ko. Ngamin, napudno ak nga agayat. Di kanto paldaangan iti denak. Kasta akmet, Densyo. Ay na, agbalinak ta nasayat nga asawakan ka. Kan inadag iti agbalinto nga anak ta.
Kalalpasan, ti kasaryo kan Melba, anak ko. May katlon ngayon kasar mo ti asawam. May katlumeten akatugangam ni abalayan dura. Kat siyempre, may katlumeten nga abalayan ko ken ka. Kat talaga kasta tatang. Awan matdakas na? Ay kadisumay. Awan na talaga. Ibagbagak lang, mate. Kat no madaan kay to iti anak ni Melba. May katlon to meten na putot mo. Sana balit ta kabaalak asuportaran na iti putot ko, tatang? Ay, wan. Amok na itata, nagagat ka, anak ko. Amok, adi mo baybayan na iti anak mo. Ngamnay, ang reklamo na iti dua paya katugangam, ta nanayunan ka numanen ti suportaram, ta nangasawa ka manen. Awan ka banganda nga reklamo. Ta jakmat baybayan na iti anak ko nga apo ko na. Itad ko mat amin na kasapulan da, tatang. Tingarod pagdanagan da, ket amangan kano lumaksayan tit itad mo asuporta na iti anak mo. Basta na salon atak lakit ti akanayon. Saan to mapasamak na ita, tatang? Anya trabaho di asawam nga, Densyo. Awan na nang. Para balay Nay, apay ngay. Kasano makatulong kan ka ngay no di mo pagtrabahuan. Iso nga roda ng asawa ka, tapno da katulungam ngagtrabaho. Saan may taninayunam lang ti pakanam? Ha? Ay, pasensya ka di ti pa nagsasaok din siya Ngamjak kaya tabukudan ti pampanunutag. Masapula mamwam tanay, duwan dagiti putot mo. Kasanaw, numadan kayo iti anak. Amangan numayaw awanan dagita po ko may kaniparigo daw. Saan na nang? Di kay madanagan. Di mo may bagati kasta din siya. Taditay amo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Nanang? Iso ano mabalin dagdagam di asawam ngagtrabaho. Tapno makatulong matkan ka din siya. Din siya, dito'y pala ang balay nga agnaad ni nanang atan eh. Nagrigat mo ti aginaw. Marigatan na agtrabaho dito'y balay. Iso ni nanang pala ang timakamong agluto. Kan kadkadwak dito'y namapan kag trabaho. Wen, Melba. Tapno ada mga sikasukan ka, bayat ti kaawan ko diti balay. Tani, sayang mo't naglangan ak iti trabaho. No kasta, umanugot ka dito'y pala balay nga agnaad ni nanang ko. Ketwan apay kit di na saan. Di oray dituhin nga agnaad iti agnanayon no kayat na. Ay kayat na aday jay. Tawan mo't latkad kadwanay di balay mi. May kawang awan akon ijay. Naimbag nga oras mo kapsat. At dani din siyaw. Sigud amanugang ko, itinatayan nga anak ko. Ha? Ay saan pa'y matasimang pat, kabsat? Ay mabalin nga orayan, kapsat. Ha? Ay katwan Ala, sumra ka kabsat. Addan sakit din na patag agagaram iti manugang ko Ay, wantan eh. Umadanin ti kasangay di apukok aputot ni Densyo iti day di anak ko. Umayak dumawat iti kwarta ta, aghanda kami Masapul mo nga dapuyutan na akik na. Ha? Sapay iyor-urnungan dati panagpas nga iti anak ko nga asawa na. Ay kat sabali mo ti para iti anak mo Sabali mo ti para iti anak na nga apukok. Ha? Kat kasaritam to sumangpet. Ngam basta ti amok, talaga nga dayor-urnungan na. Panagkunak saan nakaamay kanday jay. Ay sana mabalin na. Lipatan na kat ti pagrabangan na iti apukok kon. Ay sana mabalain. Apay, inikam jay sigud akatugangam iti kwarta din siya. Wana nang. Tausaran di putot ko inton birthday na. Nay, kita tamangan numaibos ti kwartam iti kaiitad mo. Panunutam kumamat ti putot mo iti anak ko. Ha? Wana nang. Ada nakalasin na para iti dayta. Tay sob-sobram samot laengan ti laslasin mo para iti anak ko. Ti anak ko ti i-priority
Ta iso ti asawam, kan ti agbalin to aputot mo kan kuana. Nanang, Surutan tayo ti husto a proseso Saan mabalin adawatan dalatan ti kayat da adawatan. Umayak man kabsat. Adan din siyaw. Apay ni Densyo amanugang ko, anyat gagaram kabsat. Ay, sakbay ti amin. Yam amok pa'y ti bagay. Sak ni daw. Di kaunaan nakatugangan ni din siyaw. Wan, amok, tamairupaan ka. Si katay na barbartek, idi kasarda Densyo kan ti anak ko. Tay sumanala na bartek. Ay, Imbagada idi asikati muna akatugangan ni Densyo. Apay, anyat gagaram iti manugang ko. ay, kwa. Ag-eskwela nga minan, ti putot ng apukaw. Kat dumawat ako may di paggatang ko, iti masapsapol na. Amin mo't lakit din, dawatin nyo kin ni Densyo. Ay, kahit talaga kasta, ta pagrebengan natin mang suporta, iti putot na. Wan, ngamdakdakkel tit itad na kada kayo. Dapat, ti anak ko ti kadakkelan iti bingay. Saan mo, tagpapadamutan ti pamayan ni Densyo amang bingay iti sweldo na. Dapat, 50% kin ni Melba. Tasag 25% kayumot iti dayjay a Delpina. Nay, apay nga kasta. Kahit saan matakabit na kitang may ko ni Delpina. Lorarigay, dahil di anak ko kit di pa iti original nga asawa ni Densyo. Ta isutim mo nang inkasar na. Why? Pudnaw, timbaga ni kakagudaw. Itayak pa'y ngagdangdangag di ta kalsada iti saritaan yaw. Isungay masidagak tanay. Sa balay mo titinorti pa nagsaumon, sika pada ka bakit? Ha? May katlula ang tanak mo ngayong kasar ni Densyo. Isotan na ang mo ti pa nagsasaum Natayan dagiti anak yo. Isong awanan ti karbangan da iti manugang ko. Kat, dagitya po kumingay. Awanan, karbangan da ka ni Densyo. Madi matikas tangay bagbagam amay. May katlo kala katugangan ni Densyo ngam kunamala na sino ka na naturay. Nagalas katugali mo. Nanang, tatang, gusto ko maraitan. Di kay aga-apa Pagsasaritaan tayo anay bagday to, isa na kasta. Grabe mga minday ta kabarbaraw akatugangam din siyaw. Naturay launay. Kaslamawan serserbi dagita po kumikangkan. Tati kaya natila ang anak na ti suportaram. Ala, sumrer kayo. Tadi ti unag ti pagsasaritaan tayo. Ha? Tani, kitkitaan da kayo ng ititat tao di tarwar. Kunaknusan ko amaurnos tinagbabaitan dagiti talo akatugangak ngam dim ngagdamit la kanyak kat imanugot da iti kayat ko ama pasamak. Napagkapyak matla ida kat itamayatan tilin nanganda. Kat kasi ti ingkarik kadakwada, sana ka nagliway anang taditi suporta kadagiti putot ko nga pukuda, isagaggagatak pa iti agtrabaho tapno adapang suportak kadagiti anak ko. Alakastan, tugayem mo, Densyo. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos parity script kaniti drama ti gayemyo Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyana! Kapadasan man ni Kabsat sita san napudnanagan, tintay patangatang dito'y manang biyanang adrama, kastoy man nga rod di ko na ni Kabsat sita. Dear manang biyanang, may sako na senior citizen. Adda Kabsat ko asina iti asawa isong agmaymaysan nga agbibiyag. Kat gaputawan balay na pagnaadan na, nakipagnaad iti balay ti inami, kat ison ti kadkadwa ti inami iti balay na. Rogyak nga rudan, ti agsalaysay. Pepe! Ayan mo! Pepe! Ay, tangiwat yu man. Pumanukaw kay manditan. Anya ti pukpukaw yu ay Kababain ka na iti karuba. Nakarariwawa kayaw. Mapukpukaw ti walit ko. Ayan nan, inalamanan. Inala nga. Kinabawan yu man tinangikan yawn.
Dala siguro dita pandag tipungan nyo Awan mat. 5 tawanan na berbero kag ngamawam mat. Inalam sa inggatang mo itiarak. Ay, di nyo man amot ibagbagayaw. Kita nyo dita pandag tipungan nyo. Awang araw! May bayan yun awanay. Awan mutlat karga na. 5 pisos sa mutlat karga na jay. Nay, apay nga ma'am. Inalaman niya. Saan nga road? Lagulit kayo mananakunak. Maturo kayo kit din tarabiin. Isubleyo ti pitakak. Tano saan darom kayo. Agulimag kayon kunak nay. Kahit yung sakit ti. Ala, maturo kayo. Didak pagpungtutan. Uyo anak ko, ingkanto man kita anda apong kan angkel mo di tabalayda. Idungungtan sa manan ni angkel mo ni lulam itirapi Nangag mo day chay. Wala nang. Nagpigsa ti boses da. Nagapadan sa manang. Day chay tumot nga angkel mo. Amo na nga agkabaw ni lulam. Ngam tutupan na pailaang. Awan mo't ngamin aanusan niya Uncle Pepe na nang. Di na maawatan ni Lola. Wan nga raw, siya kumatimapan. Ngam, nasakit pailaang matisikat ko. Marigata na ka magnanak ko. Ala, siya kundi mapananang. Dito'y kayo lang balay. Apong? Apay, anyat sang sangitan niyo. Ay, darom ko day jaya tao. Agtatakaw. Asina mo, Apong? Day karobak ngagnagan ni ti Pipe. Ha? Agtatakaw day jaya karoba. Anak yun ni Uncle Pepe, Apong. Saan nyo akaaruba? Ay, anak ko. Ay, agtatakaw day jay. Inala na jay pitakak. Ang mga nadalang dito kamayo. Mapit lang, tabiro ka, Kapong. Ay, nabayagan na berbero kak day jay. 5 tawanan. Iso na ito, Yapong. Nay, nangalam. Wan, iso day ta. Ay na, naragirag yung mait. Adda dito sirok ti kamayaw. Di kasama tagdigdigo sa napong. Manjak, malaminak. Ay na, maminanaw, ngay bagak nga digaws. Ngam di na kaya at uyaw. Natangkan ti ulo na ita nga apong mau. Kaya't nala siguro ti maay ayaw, Uncle. Nalakamot la alam-lamyungan ni apong kay. Ay, awan lat oras kaw amang lamlamyong dita. Alaan nyo man langan ni balayaw ni apong mau. Ha? Jak masangaw ti mga sikaso kan kuana. Kanayon nakmut lang apaan. Saan nga agpakaturog? Katnay, kababain ka na giti kaaruba. Nakar-ariwawa. Nanang, alaan tayo kanon diti balay ni Apong. Masadot kanon nyangkel ang mga sikaso kan kuana. Anya, Kan kaslasan ngagdigdigos ni Apong. Di mo't ngamin ay-aywon ni Uncle. apay ngay apapanawon na ni Nanang Ijay. Katbalay ni Nanang Dayjay. Iso nga rood ang nagnaid Ijay ni Uncle mo. Tapno adda mga sikaso kan kuana. Kasta mo timbagan ni Uncle nanang. Kasarita yun to Pasensya kan iti daytoy ang maibagak kabagis Pepe, Di ka kumamasasair. Ngam awan balay mo. Iso anak ipagnaid ka kin ni Nanang dito'y balay na. Naragsakan mo't ni Nanang tada ka akad kadwana. Ngam itatag kabawan, papanawo maon. Balay na daytoy, ngam apay apapanawom ngay. Saan ka papanawin manang sita? Pag naedak pa ila balayo tanay, jak masikasaw. Kan di nakmutla dengdenggan. Di napatpat yan ti may bagbagakan kuana. Lamlam yung takas tati kayat ni Nanang kabagis. Masapul nga atidug ti pasensyam ang mga sikasukan kwa na. Ket awan mo't nga rod pasensya kaon. Naibusan manang. Ay, alang nga rod Kasimot ni Nanang no awan mga sikasukan kwa na. Iso sige,
Pag naudin mi nga rodan ijay balay, Pepe, yawid may ninanang. Dong dong when can true unay Apong. Maturog kayong rabiin. Sana ka makaturo. Kaya't kultiagan son. Indayunan Jesus. kanto. Rabi, ako mananta kayo. Itisi Maturog kayo nuwain. namay. Mandak nga rod. Anak kaya't yung aramidag. Agkantawan wag sangit nga griyaw-riyaw. Ha? Sige nga ron. Agkanta kayo lata, Apong. Ala, agkanta kayo, i-video kayo man. Di kayo matlag pakaturog, iso nga, i-video kayo man langan. Tol-tolodan kanto na lumamay pagamuanan ingkanto may libay. Apay, asino naging bisita ito agsapa, sakka, Ay na, dagitay man barkada ti kapsat ko a vlogger manong. vlogger. Wen, napanda nagdidigos ijay karayan. Kat nag-video-video da ijay. Ayway, kasla agbla-blag samot tan di kabsat mau. Wen pangururayan na kano iti trabaho na. Taadon dagiti inaplayan na trabaho. Ngam awan pa'y mat imawag kan ko na. Nagadungarudan nagiti vlogger di lugar tayaw. Kat oray samot si kamanong. At damat nakitak a post mo. In-post mo mat jay kaadam ijay talon mong agmulmula iti parya. Pinadas ko lang, hanggang makapadismayamot ti agi-upload iti video. Tal-talumot di views na. Anya? Kat, asino ngay nga ta jay doa ka nagbuya? Yak amuan o asino di maysa. Basta siya ti maysa. May katluak ka ng buya. Anya? Kunada ngamin kahit nga da kwarta dita social media. Kaya't ko kumapadasan ng awan mo't agbuya. Agpasuro ka ijay ka anakam aani uyo manong. Agblablag matlaan mat. Padak mo't labas ti views na rayay. Iso nga agtalo naklatan. Talaga siguro apa nagtalon ti nakaisaltikan ti gasat ka. Anyat kuko uyo. Agid editak man. Editak tayo kansyon niya apong ta yapload ko man nanang. Anya, ayun. Ado ti mabuy-buyak amang ipopos kadagiti apong dangag kabawan. Nagadumot ti agbuy-buya. Wala ta makaparayaw da ngamin o duma. Isa padasak man kidi nga upload ti video ni apong. Dong dong wen kanto unay indayunan kanto iti sinamay. Nane. Naglukon na di nga uyaw. Apa nga impos na ni nanang. Nagadupa ti views na. Nagloko na di ka nakakaon. Tilararamidan na content na. Awagak man. Oh. Hello, Uncle. Nakawag kayo, Mike. Ayan, Mau. Ada kiti balay, Uncle. Pakpakanak niya po. Sige, ta dumagasak man ni tabalayaw. May mayat no personal ti panagsarita ta. Bye. Sana nasaya at yar aramidem, uyaw. Pagbalinum kat na content ta apong maun. Awan amo ta apong mau. Ngam kasta yar aramidem. Awan mo takas na, Uncle. Pagkakatawaan dan ta inamay. Gapiti kasta nga aramidem. Nagkatawa naman, gaputa marayaw da, Uncle. Adun to, pati marayaw, gaputa nalaing latang agkantan niya apong nga ure bakutan. Basta man yak. Jak kanunungan ti kastangar aramidem. Isar ng mau, tar aramidem. Uncle, no kasapula na yawid ko ni nanang ijabalay, aramidem. Ayan ti inam, kasaritak man. Apay nga itultulok na ti kastangar aramidem.
Imbis sa pribado ti panagbiag ni nanang, ipapublic mo, Mike. Apay ngayon tulok yung ayawid na ni Apong ngay, nanang. Agpilit mo't nga road. Baybay amno kasta ti kayat na. Basta di na baybayan ni apong mo. Di na ngamin kayat ti panangipost ko kani Apong. Wen, inung nakpay ah. Apay ka no nga impalubos ko nga ipost mo ni apong mo. Katawan mo't dakas iti dayta. Adun to pa'y timarayaw ko na ka. Ngam nagungat latta. Anyan. Malabaybay amon, taamangan no dayta ti pamkwatan ti saan tayo apagkikin na awatan. Iso apat gantalatan ti kayat na. Taam mo matan ti ugali di ulitag mo. Naglaka nga agong ungat. Nanang, denggan nak. Nagluto ak iti lugaw ka na, muan. Ita, impasangaw ti kamera ka na ta. Subuan ka, wan. Apay dayta kamera? Ag video ta, subuan ka, wan. Ah, Wan, kunam. awan. Iyon kon ti kamera, nanang. Mao din na subo na ito, nanang, wan. Ag nga ka. Aday ta. Nalpas ka na nanang. Adto ti danawm na Uminom ka, wan. Agkape, Uminom ka pa iti danom, Alan, uminom ka, wan. kape nga road, ti kayat ko. Manjak dayta! Ay, sos. Na, apay ngay at tinipay mo ti tasa. Awanan, naibulingan ti danawm. Kape, ti kayat ko. Ay, mala. Agpakada tapay nga ro dito yung video. Bye-bye, kunam. Bye-bye. Ala, kakabsat. Aging galangin di ti video mi tangal daw. Ketagyaman kami tin kay panagbuya. Ay, maglabos ka na bakit Apay ngay nga agungot ka manan. Nagsingpot ka laitay. Ala, punasam dahi tayong buling madanom. Tarasam! Ay, wana. Wan, Pepe. Nanang, kitaan nyo to'y inyaplod ni Uncle. Ha? Ni, video mo't ni nanang dayta. Wain, kung di ungat iti siya tinagaplod, gayam imapal. Ay nagloko mo't dayta nga angkel mon. Kunana di na kayat nga ipubliko ti kabibiyag ni apong mo. Nang rona ita nga agkabawan, ngam inyaplod na mutang. May salat ti kayat asawan ti panagunget na kadatayo, nanang. Imapal. Ti kayat na, isaw ti mangyaplod ka ni apong. Nimot apong tereng ti content ni Mang Pepe akabagis yun na nasita. Wad nga rod kundi ungat ide. Ay na, jak kumarabang nga istorya hindi kapsat ko. Nga mapunuanak mo't no daduma. Agungat ngamin idi impos ti anak ko ni apong na. Ngamita, isumatan ti mangyap upload iti video ti iname. Ay, kasta ay nana. Apay ngay amasapol nga agungot. Di duwada ko man amang upload. Mabalin mo't. Jak amuman iti day ti akapsat ko. Saan mo't ket di a big deal day takada kami. Basta uklaang balasang ko. Ay na, isunsalat ko kuenan. Di mang ibidvidyo kiniinang yung. Amin nga aramidan ni inang yung. Ibidyo na, sana i-upload. Kat baybay no kasta ti kayat ng aramidan. Basta di na kumabaybayan di inami. Isungay nalami idi tamabaybayan namat. Saan mat siguro ita, nana? Ta iso akanayon nan ti ayan ti atensyon na. Sapay la balasang ko. Tata Pepe, lima ba sakit yan timula yung ite aparya? Naksat mo tan. Di yun sa masipsibuganan. Jak masangaw ti mapanagsibog-sibog dita, ineng. Bisyak.
Ay, sayang DJ Sapay adun dagiti babasi tabungan na. May mayat ti trabaho kitan. Aginanaakaw nga gamulo iti daga. May mayat ti pagsapula kitan ta dakdakkel ti kita. Ha? Andan sa bala trabaho yaw, tata? Wen, sinirekon ti lubong ti social media. Padasek man met vlog. Apay, nagsweldo kayo na ya. Saan pa'y matkit nga magsweldo akto Maur-urnungan tayo sweldo aktaw. Ala, nagsayang madagiti mulay yo, tata. No kaya yo, asikaswag, ta gudwa tayo ito'y timaapit. Oray ko kam amin na, jakpagan, ano na jayan? Ha? Sigurado kayo Awan bin nabaw yan, tata. Uwan ko naklangarunan. Si Bugam no magagat ka. Awan pakibiyaga ki jayan. Mga nakon, mabisin nakon. Madamdaman, jakpay nakalutaw. Agkansyon ka pa Ay manjak, manganti kayat ko. Nene, makaraman ka kanyak no di kagtong palitikayat ka. Ala, agkanta ka, ta agvideo ka. Mga anak nga roden Uwan, basta agkanta ka pa Sige, tanay, iun kong video. May isa, dua, talo, go! Dong dong wen kantro unay indayonan kantro. Tata Pepe, imma dun ti followers yo gapo ken ni Apong Tireng. Gapo mutla kanyak Gapo ti bannog ka nga agid edit ka nagbid-video iti upload ka. Win angam dakkel katulungan yo ni Apong Tireng anang paado ti views ken followers yo. Bareng agbyag pa iti napaot tapno adda akanayon ti i-content ka inaing. Pepe! Umay nakpakananan Mabisi na ka! Diyak pa'y nangnangan! Makatawanan! Sige, dahil nakpakanunan ni nanang ka inaing. Agawid ka mo tayo. Agawid ako ni Jebalay ti anak ko. Kani uyong apo ko. Kailew ko idan. Ay saan? Di ka mapanijay nanang. Mapanak, tamabisinak. Di nakmat pakpakanan. Day talagan kansyon ti araramidak dito yan. Makabanog mati paparamid mo. Di nakmangarod pakanan. Nakapilpili ka mo titimakan. Di mo kay at tikilaban kat jak nga ron masagot yung lutaw. Kilaban ang nakatangtangkan. Awang nga ron ni pagwapangal-ngal ko. Adamot gugot mo pagngal-ngal mo. Nakaarti ka mo tabak-baketan. Basta gawid akon. Di ka pumanaw ko nak. Nanay, ibatan na. Di ka makarwar dito sa Lidyaw. Agyan kayo lang dito. Ibatik to yung cellphone dito sa ngwanam na nga. Agkanta ka wa, ta ag-live ta. Ag-live nga? Live Makita da kay ti ado a tao. Buyan da ka. Agkanta ka wa, ta inakita anjay lut-lut-tuk apulutan minumadamdama. Sige. Ay, siyak ngay. Pulutan ko ngay mat. Natangken na jay. Di mo mangal-ngal. Ala, rugyamon tagkanta. Ta iyon konti live to FB. Sige, kansaon. Dadarap-dapak Dagnanayon Dagiti lailum kanya Ita, panawan kayo dito yan. Ragta Kando Nay, ayan nga ta dagiti mang buy-buya kanyak Kunana nga aduda Awam makita ka tao dito cellphone na. Hello? Ada kayaw? Diya ko nagkansyon ta mabanbanog akon.
Tapno amuyaw. Kanayon nakapilitan nga kansyon ni Pepe. No jak agtong paliti kaya na tanak. Layatan na ka. Di nakpay pakpakanan. Kani popopok nak dito'y silid ko. Kunana nga kabawak ngam samot. Amok matibagbagak. Adala ang nagitay malipatak no dadroma. Ha? Agin sising pa day no ada kamera. Ngam no awan. Naguyong kaniyak. Promise. Anang, nalpas ka na nagkanta. Ay, aday tan. Ay, pagamuanan, engkanto malibay. Ay, aday ta. Kalkal Pasko, Pepe. Di kan samot nagkanta na nang. Insardeng mun samay. Malang raw, nagbabay kan. Bye-bye. Nagkanta ka wano saan? Apay jak nang nagtikanta mi di kusina. Kat nagpigsamad ti kansyon mo no ka. Nabano ka nga, Rod Mart. Ay, di ka mangmangan. Dayta, tidusam. Apay ayawid yun ni nanang. Kat mayat mo tibiyag na ditaw. Manang sita. Asikasok mo tanaimbag. Nabuya mi ti live ni Nanang Pepe. Nagado timbagbaga na ijay kontrakan ka. Ha? Kaanaw? Eh, apay na jay. Jak binuyang agpaiso na dyan. Nanyat nimbagbaga na iday. Nabarte ka kami ni din. Wan takanayon mo ti panaginom yu dito'y balay ni Nanang. Di mo pa'y pakanunan ti inata. No dagiti kay ma'am, mailutwam iti pulutan da. Ngam ni Nanang saan? Ha? Amoy amat nga kabaw ni nanang. Agkabaw, ngam saan nga iti amin agundaway kat di na amo ti bagbaga na. Limpyo ni Nanang. At dalatay tiyempo ang makabawan na ti pangikan na kadagiti gamit na. Ha? Iso nga agpin na sensyatan, Pepe. Ngam alaon min ni Nanang ijay balay. Nanang, nyangkel, intaray da iji ospital. Ha? Apay ka no? Naatake ka no, iji pagin inuman da. Anya, kat kumusta nga ingataan? Diyak ka mo, nanang. Mapanak iji ospital, itamot lang. Umayak tumot anak ko. Mari gata na ko nga kote kan ang sao. Wan nga rood ka bagis. Una yun ti kasta nagbambanagam. Ala, tangay awan ka duam ijay balay ni Nanang. Ijay tubalayon ti pagnaudam. Tada kami ti mga sikasukan ka. Kababain. Mabain na ka na kayo. Nagalas ti aramid ko iti kalabas. Mabainak. Pagbainam ko makatawa mo ti sabali nga agtitinulong nusan at tayo. Pagkawanan dak kuma. Mababainak ka na kayo, manang. Ala, sanan aday tati panunutam. Agpaimbag kakit de. Nagnad nga rod ti kabsat ko iti balay mikat da kami tinangasikasukan kwa na bayat ti pan na kay dalit na. Ngam kalpasan ti sumagmamanabulan pimusay metlaan. Nasakit lata para kada kami ti papanawnan nga orekas jay ti nararamid na iti kalabas. Alakastan ti gayem mo sita. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan di tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayemyo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.